अभिव्यक्तिया माध्यम ख हलिमे हरेक प्राणीया थगो सहदु हरेक सया थगो मोदु जोजलपा जिसाबिना डङ्गोल नेपाल भाषा साहित्य सम्पदा संस्कृति खेले थगो जो मदुगु स थ्वेका चना दिपि हनि बहपि व्यक्ति पिनिगु स छिक पिनिगु दथुइ बेको छगु कुटा ख हलिमे थया चंगु स हलिमे थया चंगु स या थौया गुबे नेवा सेनामी दबु नेपाल मण्डल या छ्यान्जे भाजु वरुण प्रसाद वैद्य जुयागु स निनेगु जुई छासौ वेका या त ज्याजोले लस्कुसिया जोजलपा छिता ज्याजोले लस्कुसदु जुसुबा थौकने छुके तकेना चना दिया थौकने नक्तिनी जिमसँग उफ्नु नेवा सेनामी येमा नगरपालिका या नेवा सेनामी 172 जना ढाउजी सचिव नै निमेसिउ तालिम नक्तिनी कोचाका पटी चाहिँ आराम गइसन उजुल आठो छि दया दिल नक्तिनी 172 नेपाल भाषा सेनामी पिन्त पुनर्ताजगी तालिम बिया दिया धया दिल थो तालिम यो औचित्य चाहिँ छुखले थो तालिम चाहिँ पुनर्ताजगी छेसा थो पेकोपटी या नउजुल सुरी छक याबले लगभग छेसा न्याका चाहिँ तालिम या ढुङ्गो उजुल थुइ औचित्य ढामल छुरासा झेसा मस्तेट नेवा भाइ सेनचुना नेपाल भाषा माध्यम सेनचुना इम्टो चाहिँ गयौं परिस्थिति गएना यान्छौँ ढै दिन प्रतिदिन थो युपा जुया चौली वेको पिन्ट पुनर्ताजगी हरेक वर्ष चाहिँ झिमसा बिया चुनाउ जुल पुनर्ताजगी तालिम मन ढाउला छु प्रगति जुल ढैन झेसा सिधै मुखो उकि चाहिँ त पुनर्ताजगी तालिम चाहिँ माया माका अलि पुनर्ताजगी तालिमे 172 दखौं सेनामी सहभागी जुगु दुकी मर थपाली भटिजा म जुल छारासा तो येमा नगरपालिका शिक्षा विभाग या ठो ठाउँ कार्यक्रम अनुसार ठो जुइ जुल तर थपाली चाहिँ ठो झिउ नख चख न भचलाट अले ठो संस्कारै जना ठुकी एको लाउली भटिजा म जुल थपाली अलि छिनी धैदिल पेको न्याक तालिम बिद हुन धगा तो हरेक तालिमे छगुए खसेना दिउ कि फरक फरक खसेना दिले मको ठला फरक जुइ तालिमे न न्याउ चरण दु तालिम यावले न जेसा छकलाए ठो झिसेनाम पिण्ड वना तालिम याउन मुखु ट्रेनिङ याउन न्याउ चरण दु वो न्याउ चरण सुरी झेसा आवश्यकता पहिचान नगा नीड असेसमेन्ट यामा हला अनलिपा चाहिँ म्यानुअल चुयाउ ज्याजुइका अन तेस्रोले चाहिँ म्यानुअल चुयाउका टिओटी जुइका टिओटी रै ट्रेनिङ अफ ट्रेनर्स जे प्रशिक्षक पिन्ट ट्रेनिङ बिमा अन या चिरौं समूहले जेसँग चाहिँ ट्राई आउट यामा ट्राई आउट है चाहिँ वो प्रयोग गर्न सोयोका ठेना यामा ठेना जुला कि मुजु ढैपति खन्छ ट्राई आउट यही जुल अन लिपाटी नि 172 रे माजे जिपि मुनि जुलका ट्रेनर पि उकि वो चरण चाहिँ अठिटु उकि छुमा रहिपति चाहिँ झिसा सूर्य जुन आवश्यकता पहिचान नीड असेसमेन्ट यही ख उकि ये निर्धारण जुइका थ अले वो नीड असेसमेन्ट न छि 172 आना ढा 172 माजे जुइका थ आवश्यकता पहिचान न अलछि धै दिला र 172 ला स्थानीय बनेको ठिया पि जक शिक्षक जुल आजि युला संस्थागत स्कुलले न नेपाल भाषालाई बंगा चोपि दु वेका पिण्ड चाहिँ ट्रेनिङ आवश्यकता दुकी मरुले एकदमै आवश्यकता दु वेका पिण्ड न चरणबद्ध रूपे तालिम न्यागा वना चोङदु शिक्षा विभाग ठपाली न आया ट्याउँदु मियाटिन वो बारे जिमी मिटिङ छौ न जुल आ चाहिँ ठो प्राइभेट स्कुल त बच्चा बिचे रोके जा चौली ठो बजेटै कारण रोके जा चौली आ चाहिँ न्याय रहिबटी वेका वचन बियाटी उठुका हजुर आथो नेपाल भाषा बोंक्यु ढगा चाहिँ गणन से सुरु जुलले नेपाल भाषा बोनेको थि बोंकेमा भयो विचार छ गण हो हजुर एक बांलाउ न्यासटै दिल ठिकै छगो चाहिँ जिन्छु यार आशा नापै पाठ्यक्रम छ ठो बटो सालै संविधान वे न्यायु पाठ्यक्रम न स्थानीय विषय मातृभाषा विषय बोंक्यु दु 98 वा मचाल छुए ठो भाषा मेरो गैर नेवा न मातृभाषा बोंकेमा रहेपति सुनान वा मचा गल गाउले
अले वो वया चाका जिपी 65 साले जिपी हेर सरपी अले जी प्राध्यापक सरपी नेवा सरपी मिले जोया नेवा सेनामी डबु रही छौ गठन यानाका जिमसा उगे मुख्य उद्देश्य छुरासा आ चाहिँ नेपाल भाषा स्थानीय विषय रूपमा बुङ्केमा हरका छिस नेसम झिन 600 व नि च्यागु 1128 छिस नि सोनौ जोल काठो होला नि सोना बोले उद्देश्य चाहिँ उयो ख नेवा मातृभाषा रूपमा नेपाल भाषा बुङ्क्यो हो मंगला र चाहिँ अहिले जिमसा चाहिँ जिबिसिमे अग्रज हेर सरपिस अन महानगरपालिका सम्झौता याना अहिले झिरो डाब खाना जिमसा सूर्यना जोलका वो झिरो डानो सुले राछ गभर्नमेन्ट स्कुलै त तो सामुदायिक बोनीकुटी पिण्ड चाहिँ अब शिक्षकै त छुमगसा आर्थिक सहयोग अन चाहिँ झिम्पेङ्गो स्कुल निसे नेमतया झिम्पेङ्गो स्कुल निसे सूर्यना गठ सूर्यना याबले चाहिँ आठो सामुदायिक विद्यालय पाखेल झेसा बरे यहाँ लिपाला 77 साल कोयटको ठ्यामले एकको स्कुल झेसा बोङ्गिन फट एकको मस्ते त चाहिँ झेसा ठए टिचर्स न जुल अले करिकुलम न झेसा ठए देका स्थानीय विषय चाहिँ झेसा अन बोङ्का वे जुलका ठुकी मु टाटु या छोरा आछ चाहिँ झिउ स्थानीय ठासे स्थानीय विषय बोङ्केमा उन स्थानीय भाषा बोङ्केमा हरका झेसा जुन वो आन्दोलन रुपे ध्यान हुन चौजुल महानगरपालिका अटुट रूप छिट चाहिँ उख्नु 77 साल अन्तिम टको वबले 40 लाख टका जेसा चाहिँ छिट चाहिँ बजेट बिया दिल उकि चाहिँ महानगरपालिका त आन सुभा बिमा छार्छ वे निरन्तरता रूपमा वेको बेसा डको स्कुले डको बोनीकुटी चाहिँ ठो लागु या फट अननिसे जेसा चाहिँ वो सपुटे जुल अथवा छिनक्तिन तया दिल स्थानीय विषय बुङ्क्यो घाट 72 साल योपट्टि संविधान चयाटा दुन घाट तया दिल वही कथा छिस थो स्थानीय भाषा संस्कृति बुङ्क्यो घाट तया दिल ठोके अन्तर्गत चोना सफु देखे त छिन ग्वाले आन्दी गुदो त सफु देखे त चाहिँ ठोठो विषय त्यो ठोठो विषय दुथ्याक्यु थैको चाहिँ गथेना कोछिना दियाले ए ठो ठोन छौ नेसा तस्कै बालाउ नेसा खला न्याउन मस्ते त सेन त निय सेनी निय जेसा चाहिँ पाठ्यक्रम रही छौ मरेको मगाका जेसा ठो ए महानगरपालिका ए डे मसिके रहीपति ठो पाठ्यक्रम दु ठो पाठ्यक्रम नि नाप्लाको तयारी आमल पाठ्यक्रम तयारी आउन चरण दु ठो गैना तयार जुल्ला ढालो जेसा याबले नाप्लाको जेसा ठुकी न छुछु विषय तेउडका वो आवश्यकता पहिचान हो करिब करिब 115 जना ती सहभागी याना नेवा खेले जैन चुनादी पि साहित्यकार पि बाजा खलपि मखला अले वो नासा पुचपि एको नेवा खेले एकदमै भिजे चुनादी पि त सल्लाह याना जेसा चाहिँ आवश्यकता पहिचान यानाका वो ढुङ्गा जेसा अले पाठ्यक्रम छगुचा प्रारूप नि तयार यानाका तयारी या ढुङ्गा अले हाक्न विज्ञतो बिच छलफल यानाका करिब 80 जना ती विज्ञता वोटे ढुङ्गा अले हाक्न न उखि छुछु जुल रहीपट्टि ख रिफाइन याना अले हाक्न अन्तिम रूपै लागि न वो सिबे तरपि विज्ञता सटा वो चाहिँ जेसा सभागृहले मेयर उपमेयर लगायत अन सभासद पि मखला अले उना जेठो नगरपालिका पि वो नगरसभा चुनादी पि अले न्याउसा स्थानीय टय पि मुनुट यको तया चाहिँ जेसा का अन्तिम रूप ठोजुल रका अनन ख वौपट्टि जेसा हाक्नपट्टि चा चेन्ज याना अले ठो रूपे वौ खका हला पाठ्यक्रम वे अले अठेना देको बोले करिब न जेत दक्षिटिला बिता अथवा पाठ्यक्रम सफु चया दिल ठे आथि थि सफु छि हनिन तया दिगो दु ठुके आ जिसा के पातन बालाउ खना चनो गुदु अथवा सफु देखे त के पाते त गुली थाकोल गुली अपुल जुई सामग्री मुंके त गुली थाकोल छिगो अनुभव छ कना दिसने हजुर कायको कुसुबा पाठ्यक्रम प्यावे रुंगा पाठ्यक्रममा भटिचन न डुवाउने माल छारा छ वो ठ्याउ छक्न ज्याया माल के 5-6 महिना ठो सफुन पिकया अझ झे सेनामी पि सिलेक्सन याना अझ तालिम बिउ रहीपट्टि भटिचा लिबाइ ठ्या चना अले पाठ्य सपुलिए झेसा चाहिँ ट्रेनिङ मकासा झे सेनामी पिण्ड चाहिँ ट्रेनिङ बियाउ कठा चाहिँ ठुके
ठो न्यवै टाउ ठुके दुनी वो लिपा सोइदिसम होला अले ठो डेको बोले चाहिँ पाठ्यक्रम प्यावे ढुङ्गा ठो डेकी त चाहिँ झेस 12 जना झिन्नीमा राइटर पेन्टर सेलेक्सन याना जिउए मु कजी ठो प्रमुख प्राविधिक सल्लाहकार रगा अले वो झिन्नी मेस्या चाहिँ ठो चुएउ पाण्डुलिपि चुएउ ज्याजुल अले उकी रिफाइन याउन डको चाहिँ जिमस याना जे नेवासे नामी डबिपि पास पेसन एकदम उकी चाहिँ हपा बेदिल अन चाहिँ ठो डेकेट चाहिँ मुख्यतया चाहिँ अबले कोरोना जुवा चाउले तस्कै ठाकुलका पाण्डुलिपि काउ उखे ठुकेन उन मजुल सिको ढिला नजुल अले जिमस चाहिँ वो मेल कया टाइप याना याबले उकी चाहिँ टाइपिङ ज्याट सम्बन्ध जुल अले हाक्न वो रिफाइन याउ ज्या उके सम्पादन याउ ज्या चाहिँ भति ढिला जो उनका आउ ठो किपा काउन वे कोरोना याना भचा ठाना ठाकुल अन वो स्केच याइ पिन्टन अटिक्या ठाकुल ठो कोरोना यही ठो ठ्याक्क वो बिचे टाइममा लाउने भति ठाकु चाल तर चाहिँ ज्या चाहिँ डकोस्या पुवंग डकोस्या मेहनत याना ज्या चाहिँ पुवं डुका ठुकी आथु यही सिके सफु पिदौदो स्थानीय बनेकोठी बंका नचंगोदो थए सफु आथु 172 सेनामी पिसा चाहिँ थो सफु कथा चाहिँ भाषा संस्कृति सेना चंगोदो कि छु सेना चंगोदोले सा संस्कृति सेना चंगोदो कि भाषा न नापा सेना चंगोदो थुके थो स्थानीय विषय जोली जेसा स्थानीय रूपमा डक्को सोइचन उजुल ठुकी जेठन यहाँ महानगरपालिका 80% वो पिने महानगर जलखल महानगरपालिका यो 20% विषय वस्तु कया झेसा चाहिँ ठो पाठ्यसुको तयारी दु छौ तगी निसे च्याबु टगी तका झेसा चाहिँ ठो रूप चाहिँ तयारी नदु छगु छ नाच ढालो मन छुले राछ झेसा ठो पाठ्यक्रम ये दे मसिके मखला ये दे मसिके रगा मस्त त धासिनी ठुकी चाहिँ न्याउन विषय वस्तु छौ क्लास सिंह साँझो च्याउ क्लास सिंह साँझो का जी ढामा राछ गनिया दियो छुटगिले बंकिउले रावले गनिया दियो दैमा मचाइ त ठिक्यो ख ठो गनिया दियो ख नेवा भाषण ठोडाई ठोइ ठोठो विशेषता दु रगाटै जेछ न्याउ टगिले सिंह साँझो दैपति वो हिसाब हैन अले चाहिँ ठो पाठ्यक्रम नाच ढालमा ठो पाठ्यक्रम चाहिँ न्यू किस्म ढाइ चलन दुका छौ चाहिँ होरिजेन्टल ढाइ छौ चाहिँ भर्टिकल ढाइका भर्टिकल ढाइले चाहिँ नाप्लको जस्तो मस्त त नाप्लको जम्मा सेनीमाल म्याठा जोसा अन विस्तार घटाउ सेनी अले गुणन सेनी अले भाग सेनी ढाठे ठुकेला त गन्या दियो सेन ढुङ्गा मादियो सेनमा मादियो ढुङ्गा मेउ ब्रह्माण्ड सेनमा ढाइ मरु ठुके मस्त त यहाँ दे मसिके जोले यहाँ देले छुछु डुगो खचाइ जेसा मसिके जोले ठो चाहिँ होरिजेन्टल करिकुलम ढाइउली जेसा ठो छक्ल हे छौ निसे च्याउ टंगी टक छक्ल हे ठो जेसा चाहिँ वया नजुल प्रयोग या नजुल प्रयोग मुखी ठो लागु यान छोइटल तर विश्व स्वय भाषा जी बोना कठ न्यू ठो अफ्रिकन कन्ट्री न्यू देश चाहिँ ठयावे करिकुलम न सेना चौंडुका आथु सफु सेबेन सफुला दको नेपाल भाषाए चया तगुदु स्थानीय बनेको ठिला दको मस्त नेवा मस्त दैटयो मरु आ गन गन वइचो बि था भाषा वइचो बि मस्त दु इमस नेवा भाष मथया चौन दै आ इम त चाहिँ गो कथा सिने मालिले थो सफु थना पाछिउ न्यासा तस्कै बामा न्याठान प्राइभेट स्कुल होला जे गभर्नमेन्ट स्कुल थया न्यासा वइचो न्यु मस्त एको नेवाटो मरु उकी मस्त त गाना सिनी उठैपति खाए जी मु प्रशिक्षकै नाता न जी छुदार हासा ठो जेसँग चाहिँ मस्त त खगो जको सिनी ख आ भा सिनी मुखनी सारा छ ठो पाठ्यक्रम परिमार्जन जुइ अवस्था थिएन सारा ठो स्या उनी बेला तिनी जे ठा उनी माला सारा छ छगु टगी निसे च्यागु टगी टक्ला नेपाल भाषा आटक गउने बंग चौमरु गु क्लास निसे जको छ नापाला दुख लु हिटे सपु दुख वो एकै डट वो प्रयोग न मजो गन इसको गुंगु टगी निसे ला बंग चौडु होला
ठिठी स्कुल बङ्ग चौँडो ठट्ट कोही लेभल चाहिँ मोबङको यको डट ठुकी चाहिँ छुदा मास्टर आशा गै नेवा मस्ते त झिस सेनी बेला झिउ पाठ्यक्रममा छुदाइरहेछ छगु निसे सुँगु टकी टक छिक्पिस प्रयोगात्मक रूपमा सेना दिस ढैटे डुगा प्रयोगात्मक रूपमा यही बेला अन नेवा भए फयामफटले नेवा भए लाछ जिउ तर खगो चाहिँ नेवा जुइमा ल गणेश थान गणेश देउटा त गण्या देव ढ्या फेके माल अन उना वो इत वो ढ्या फेके माल चार छ 12 छुछु ढैजौ पिन्छ मंगला वो ढ्याके फे माल ढैपट्टि ख चाहिँ उखि चाहिँ ठो गैर नेवाटेर चाहिँ सिनु छिस खगो सेका अन चाहिँ बल्ल बल्ल तिनी भटिजा सेकिउली वनमानी आयो स्थिति छ पेर तिन डट न्यारा लगा जुइट्याउँटो छौ जी वास्तविक ख छौ चाहिँ जी छिरा ढ्या जी उख्नु छौ ज्या सिरेका झे वम्बाल पाखे गइछन् हो वम्बाल पाखे गइछन् भले अनला झे नेवा दाजु छमेस्या अन योमरी छुना चौखनी छौ पसले अन चाहिँ अले हम तराईबासी चोम तराईबासी मामेस्या मजसम्म लिउने कोबिया अले छ ठका छमेस्त जुना वइचौ वम्बाले ठाउँले वइ मिखा चाहिँ योमरी लाटका जी ठ्याक्कै लिउने डु मखला जे लिउन चुना सोइछन होला अले उ मचा चाहिँ मम्मी एटो योमरी हेड हल्का जे ठाउँ प्रभावित जुल जे लिउने ओना सोया अले मामेसके नेरका डाँड दुख्ने अले किनी डोना योमरी अच्छा है रगा चाहिँ वही भाषण ढाल मामी न्याउन गुली ढाल अले सुई नेरका गुली का होला सुई नेरका पिरका गुली काल वो बिल वो म चाहिँ मिखा हाक्न अन वो न म्याचौं दुका होला मैं वो म्याचौं अले मम्मी इधर तो वो भी है रगा ढाल का ने वो भी किन्डो न रगा चाहिँ गयो नेपको जतिला सोया चना छ सोया चना अले चाहिँ मामेस्या पटेव मुरु सुसु ढाल चाहिँ अले हाक्न न्यारका डाँका न्याउसा वइ त चाहिँ अले ओ डंग मजा चाहिँ डंग ज्या खलानु न ठो ढैवे छिउ ठो पाठ्यक्रम यो सिकाइ उपलब्धि प्राप्त जुलगा छाछ छौ टगिले यो मरी मसिके फयुडो जेस यो मरी बारे बयान याना वो अया छुए याना उमरो तो सफुली चाहिँ यो मरी स्थिति आछिक पिस केनडी छ अले मखला यो मरी बारे चाहिँ अन डक्कु खन्चोइटाउडो वो चाहिँ आछि गार्जियन टेट जुला मखला झि सेनाम पिण्ड न जुला अन वे आक्टो गार्जियन त गन बालन चुनचौ खसला घरपट्टि पिण्ड न जुला घरबेटले नेवाटे जे वेक पिण्ड एठो यो मरी दै उठ्या ख मेमो विषय वस्तु न मखला न्याउन आठो नेपालीकरण जुजु भन्न खगोट डको उकि झिस चाहिँ ठुके वो नेवा खगोट मस्ते त बिमा ज्याउ टगित रका चाहिँ महानगरपालिका ठुके छगु चाख्न चाहिँ नाचा ढालोमा थपे आजि होला तो नो संविधान 72 साल वे न्या वे आसपास है जी राजेन्द्र श्रेष्ठ माननीय नापा मन्त्री न प्रधानमन्त्री ज्यू वो राजेन्द्र श्रेष्ठ पहल वेकल मातृभाषा तो आधारभूत शिक्षा बिमारका वेकन टस्कै पहल यान दिउका वो पुवन सभासद पिन्त दक्षित वेकन वयाना वो पुवन ढुङ्गा अनलिपा चाहिँ संविधान होला संविधान वो चेन्ज आबले था वो वे ढुङ्गा अन चाहिँ शिक्षा ऐने होला शिक्षा ऐन ढुङ्गा शिक्षा नियावली होला शिक्षा नियावली वे ढुङ्गा चाहिँ पुलाम मेयर हजुर विद्यासुन्दर साके पाले ठो चाहिँ लागु जुलका ठो लागु सब नाचा चाहिँ ढालौँ न उकि वेक पिन्त सुभा वेक न नगरपालिका पनि सम्पूर्ण मेयर उपमेयर लगायत सम्पूर्ण सभा नगरसभा पनि सदस्यसँग चाहिँ एकमत ध्वनि चाहिँ ठो स्थानीय विषय मातृभाषा नेपाल भाषा रूपमा बिमा नेपाल भाषा चाहिँ छेलेमा रहेपट्टि वेक पिस एकमत यान दिउली वेक पि सक्कसित सुभाला बिएमा हजुर छिना छ धाया दिला मचा छमस्या मेरो भाषा जो सानो यो मरी मसिला वो मसिला धाया जो दिला आठोला बोनेको थिएन प्रयोगात्मक रूपमा याका दिगो दोजुई आतो बोनेको थिए प्रयोगात्मक रूपमा याके त छौ जक विषयला म हो छौ तगिनी से चागु तगिन तक दु थिथि नख चख नसा तसा दु जुइ थुके वे कथा प्रयोगात्मक याके त बोनेको थिए गुली गुहाली याना जंग दुले कि थयो सेनामी थयो आर्थिक खर्च याना यान चौधुकी गथे खर्चको अवस्था चाहिँ सुबा ठो
सेनेम्पिस ठो ठये आर्थिक सहयोग चाहिँ ठय यान्छौँ ढै खनियन त मखला अले उखुन्टिन आटिनी तत्काले ठो यहाँ महानगरपालिका पूरक बजेट झिस एक छौ निसे च्यागु टगी पि सामुदायिक बोनेकुठी बोनाचोपी मस्ते त छम मचाइ त सचिदा बिउरका वेक पिस पूरक बजेट तैदिउडु वे अनुसार उख्नु तिनी सिरौपटी तालिमेन झिस व वेक पिन्ट सेनाइम पिन्ट अया वे ब्रिफिङ यान तैदु सम्भवतः वो वे ढुङ्गा चाहिँ मस्ते त अभ्यासमा थाकि मक आ झन् प्रयोगात्मक रूप चाहिँ प्रयोगात्मक ज्या चाहिँ झन् बालकै उनीहरु जिमसा चाहिँ पर्ल कया वो चाहिँ महानगरपालिका वो यहीका ठोगोसा चाहिँ गई म सचिदा चाहिँ मस्ते चाहिँ फ्यान्टाउ डुका आछि धय दिला म सचिदा फ्यान्ता दुन धय दिला प्रयोगात्मक रूपमा बालकन न्यायिका धय न दिला वही कथा चाहिँ थो पाठ्यक्रम दुथ्यागु नसा टोसा देखिगु हल जोल यो बारे चाहिँ सेनामी पिन्तन प्रशिक्षण बीमा कि मुआथे चले ठुकी चाहिँ जिल्ला गण्डक लयजु झेस सूर्य बियापट्टि तालिम र बिचे बिचे बिया चुनु तालिम म गाठे छ ठैट मेउ तालिम आवश्यक मर्थे छ छा रासा झेस परियोजना ज्याटक ठैना यावरका उख्नु असार महिना झेस खोपे चंगा गने देवालय वना परियोजना ज्या ठैना यावरका चाहिँ जिमस सेनाम पिन्टन वन अभ्यस्त यागतेहरु न र ठो हाक्न त प्रयोगात्मक ठो रूपमा यावरका चाहिँ आवै तालिमे झेस चाहिँ आवश्यकता पहिचाने वो दुठ्यासा वो न झेस बित तयार जुका छिना चन धया दिल थो सपुआ न रिवाइज न जुइ गा धया दिल सफु रिवाइज चाहिँ गोली द छक जुइले ठो चाहिँ पाठ्यक्रम परिमार्जन ढका चाहिँ झिर याव चलन दु अले न्यार चाहिँ छु जुल अन मखला वो बिचारलाको छु सुझाव बोल विगत पाखे सेनामी पाखे मखला प्रशिक्षक पाखे अले झिपिने नेवा खला पूजा पाखे छु सल्लाह बोल वो सल्लाह अनुसार चाहिँ झिस यकोला मुखु ठपै याव त ज्याटो अपो जुइफु उखि चाहिँ ठो न्यार चाहिँ न्यादैपट्टि सफुली चाहिँ भटिचा ठपै याव छु अया वो जी चाहिँ वो डोरे जो खन्त जुसा अया लिकाउन जेका वो चाहिँ कम मात्रा जको जुइ मलाई तर चाहिँ झिन लिपा चाहिँ तो पाठ्यक्रमै चेन्ज भयो अले पाठ्यक्रम ढा 7 किला अनला सफुन चेन्ज भयो जति वो चाहिँ जुइका थोय सफु छगु तगिन से जागु तगिन तक दो अले संगु तगिन तक छौए खंगो इटा मेथे कथा अले हाना चेयु तगिमे वे खंगो इटा मेथे कथा चोइटा दुध भयो नेने त गगु दो थुकी चाहिँ छिन्छु तया दिले खंगो त ढाबले वो चिरि गपि मस्ते त भन्छ अपुक खंगो जुला मखला प्यंगु तगि निसे चागु तगि मुनि बेला इमसा चाहिँ पाठ्यक्रमै बनाउट गे छ रास छगु टगी निसे संगु टगी टक ठुन्ट चाहिँ पोर्टफोलियो डेका मूल्याङ्कन या पोर्टफोलियो ह्यावले चाहिँ जे छ मस्ते त अने यमरी बुंगे रुंगा च्याउ पिरेडे यमरी सेने रुंगा मखला प्र्याक्टिकल याना सेन रुंगा वो यमरी रहि मसेके फे 7 के इमटा चाहिँ बने कोठा मूल्याङ्कन याइ जुलका परीक्षा मूल्याङ्कन पाका मखला छगु निसे टगी संगु टगी टक मूल्याङ्कन जक याना पोर्टफोलियो भरे जुल कन्टिन्यू एसेसमेन्ट स्किम ढाइ निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली अन पेंगु निसे च्याउ टक चाहिँ आवधिक जाँच दैका परीक्षा कयुका फर्स्ट नापाङ्गु त्रैमासिक अले निकोगु अले मखला लिपाङ्गु रगा चाहिँ अठेना कइ जुल अले उकी चाहिँ पेंगु न्यागु टगिले चाहिँ छु 75% चाहिँ प्र्याक्टिकल अले 20% चाहिँ मूल्याङ्कन जुइका 25% अनवया चाहिँ अले खु निसे च्याउ टक चाहिँ 50% काला 50% प्र्याक्टिकल छ 50% चाहिँ व आवधिक परीक्षा जुइका उकि चाहिँ तो खगो जे ढाट्न छ राछ खगो न कोही पिन त भछ अपुको जुल अया या खगो छु मे लिपा चाहिँ अया परिभाषा जोसा भछ चोइ टगी पिन त फटिजा भन्छ मेवे किसिम बिमाली लिने वो चाहिँ बियाउ खाका अल्थो चाहिँ क्वेन चाहिँ बनावे चपी मस्तला अलि पेंगु तगी में थी बले ठेनी बले भन्छ कन्फ्युज मजिलाले चाहिँ
कुई चाहिँ नापा थते बनाया जुए चाहिँ आनो थते दु मको अभ्यासमा वो छुंजे मको खंगो जगह भटी छ पाउ वन एको खंगो पान्छ मरो भटी भटी ख आठो रिभिजन जेले अया खंगो टन छेस अझ नै सिम्प्लिफाई रूपमा चाहिँ ट्याप फैका हो चाहिँ नाचन छे दया दिल छगुनी छे जागो तंगी तक बंगा चना दरा आथो जागो सोया ट्रेन थाउनी गु विचार दुखी मरुले ठुकिन एक्सरसाइज लाई यान जोपि दु मला छे नेवा अग्रज पि नेवा भाषा लगे जुया जोपि उकिन लगे जुया जों दु दु तर ठो चाहिँ अप्सनल रुपे ढुका र अप्सनल ऐच्छिक विषयले लागटल ऐच्छिक विषय लागटौन गणितले लागटल उके चाहिँ छठो पास मिसँग चाहिँ ठो भाषा जक ठो कोलुमे नेपाल भाषा टेमाला अले मैथ कोलुम मेउली से टेमाला टे चाहिँ वेक पिसन ठो अभियाने यान दिउदु ठो चाहिँ आ वेक पिसन शिक्षा मन्त्रालय पाखे छौ तरौ ये आयोग गठन याना ठुकी ठो आयोग न न्यामला गठन याइ मको वेक पिन चरण दु 5 वर्ष 10 वर्ष अठ्याइबले अठो चाहिँ दुठ्या केउ जे डगस्या कुटन यामा ठुकी अले तिनी गुंगु निसे झिन्निउ टकी टक नेपाल भाषा वनी यद्यपि आनदु लुहिटी गुंगु निसे झिन्निउ टक दु तर चाहिँ वो अप्सनल म्याथ नाछ दे चाहिँ ऐच्छिक गणितले से स्वागतौले मस्ते ऐच्छिक गणितै स्कोप एको खन तर त भाषाइपट्टि स्कोप मखौले मजको मस्ते बन चौंडुका र ठिठी थास बंगट औदु हजुर वना आन मस्त कम जुल्किला बंकिन मखुजी ठुकै नीति चाहिँ हान आ नगरपालिकाले से समन्वय या नानी हने वनी माथे चौकी मचाउने समग्र नगरपालिका जक ठुकी 9 to 12 हाल्नु 9 to 12 यापट्टि वही अधिकार लड्डु तर चाहिँ संघीय ऐने वेमा संघीय शिक्षा ऐने वेमा ल अले ऐने वे त चाहिँ वेको पिसा नास दैथे छौ आयोग गठन हेना तरौ आयोग गठन हेना वेको पिसा सुझाव काउजै वो सुझाव जिसा बिबले सुझाव कार्यान्वयन या केतना हाक्न उठिकन लग्या जुइ मानी छक्न ठया रका जे पिञ्चना हाल्छना न मुज्यो वो आयोग गठन जिउले जिसा भति छ तिवन भीमाका छि नेवा दाजुकिजा डकुस्या ठो अभियान त गुंगु निसे झिन्निगु टकी मखला मेउला बिए उयमला दुए जुल वो ढासे उखि चाहिँ जिसन उखि तिवा भीमा अले जिउ छौ ठोक सिलसिला जे छौ छुडा मास्टेवा रासा नेपाल भाषा आइएलन दु मखला आइए 9 to 12 न डट अन 11 अन चाहिँ बिएलन डट यमएलन आ बनचौं एको पासमे सब बनचौं दु होला वो जे चौं तर वो चाहिँ नेपाल भाषा जुल सेउपट्टि झेट माउ ठो स्कुल त बोनी कुठी चाहिँ बोनी कुठी चाहिँ बंकेट नेपाल भाषा शिक्षण माल जिपी चाहिँ नेवा सेनामी डुगु वो अभियान न ढुका मखला नेपाल भाषा शिक्षण छा रासा जस्तै गणित जको बनिउ ढुका गणित वो प्योर मैथ दैका ला प्योर साइंस दैका अठुके शिक्षण चाहिँ गणित शिक्षण अलगै ढुका गणित गएना सेन्यु गएना मस्ते त चाहिँ ठुकी बारे ठो इम त चाहिँ अभ्यस्त याकि उडैपट्टि शिक्षण लाउनीका उकि झिसा आचिउटा चुकी टेमलले रासा नेपाल भाषा शिक्षण न स्वयमल शिक्षण मरेको ला मस्तेटले सिनफै मको नेपाल भाषा टट रौ साहित्यकार पनि डक्को खगो बन डक्को जुल तर चाहिँ शिक्षणै मरु जोली आ बियाचनो झेसन नेपाल भाषा यो तालिमे उखुन्न ढया जे इंग्लिशमा ढया मास्ते हो हाउ स्टुडेन्ट लर्न अले हाउ टु टीच मगला वो ढैपट्टि वो सेनाइम पिन्ड झेसन बियाचनो ढुका सुरु निसे बियाचनो ढुका आ ठोक वो ढैला एजुकेसन शिक्षण वेमा मगला अले आफ्नो ठाउँ विडम्बना गएर आशा ठो बिएलन एमएलन मखला 12 न 11 12 नेपाल भाषा बोनी उडु तर नेपाल भाषा शिक्षण एजुकेसन क्याम्पस बंगचौ मोरका वो माट हेपट्टि जिमसा अभियान न्याको चुनावका छाडा छ नेपाल भाषा जको बन एमए पास जुल अले हाउ टु टीच दयो गनय मोला अन चाहिँ हाउ स्टुडेन्ट लर्न दयोला सेनाइमपिसँग ठिकै मान्ने छाडा चाइल्ड साइकोलोजी ख हो मस्तेसँग गहना सेनी ठैना सेनी रहिपट्टि आ छिकपिला सेनामी पिला चुमकसा पेरे चाहिँ चना ज्यान चना दिउदु मखला आ भटी छ ठुलका मखला आ नुनु वेपि 5 मिनेट मेउ संख्या बरे जुसा मखला झे बोनीकुठी आन माग द वइचौं दो जिमी मस्त बरे जुल सेनामी पि मगार रहिपट्टि जुल
शिक्षा विभाग ठपे यासा नुपी मेपी सेनाइम पिट कहाँ भला इम्ट वो कोर नेपाल भाषा बन वे सिभे इम्ट चाहिँ शिक्षण नेपाल भाषा शिक्षण न दुसा टस्कै बालाका जेसा कि मुभमेन्ट यानो ख ठोसिन नापैमा मन्त्री लिसे जेसा वो खन लाउन ख वेको तस्कै प्रभावित न जो ख तर अब नेपालको राजनीतिक परिस्थिति वो ज्या न्यामो हुनका अथवा न्याके त चाहिँ नेपाल भाषा शिक्षण न मादै थिए अथवा न्याके त चाहिँ छु जिया चंगुतुले नेपाल भाषा शिक्षणलाई जेसा चाहिँ तालिमै रूपमा चाहिँ बिया चुनाउ जुल वो न सेनाइम पिन ख मेउ छु मे विषय एजुकेसन दाथे मेउ छु न तया दिला कि गथे ख मखो मेउ जिन सही अथवा नेपाल भाषा शिक्षण गा तया दिल छि अथवा नेपाल भाषा शिक्षण गा तालिम जब बिया दिउ लागि हान त नेपाल भाषा शिक्षण याके त मे छुटे कोर्स न दई मखो कोर्सै छुट्टै देखे मानी जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय मेमे विश्वविद्यालय पिछा न नेपाल भाषा शिक्षण गणित शिक्षण नेपाली शिक्षण इंग्लिश शिक्षण मंगला विज्ञान शिक्षण ढाठे नेपाल भाषा शिक्षण न जुल के कोर्स में न देखे माल मंगला अब टीचर्स त तयारी आयो होला अन चाहिँ पाठ्यक्रम त देखियो पाठ्य सपुट त देखियो ओला ज्याला निरन्तरै आउँछ शिक्षण ढाबले वेको पिछा बीएलए नेपाल भाषा शिक्षण विषय तया विभिन्न ठिठी अथवा यूनिवर्सिटी पाखे वो विषय तय दिवसा पाठ्यक्रम निसे टीचर निसे मंगला वो प्राध्यापक निसे डको तयार जुई मागा कि होला नेवा नेलो पिन वेको पिन न समर्थन कया मंगला सास वला सोटा दे जला जे नेवा त डको छपा ख ओके वेको पिसन तिवा बियाडी जेसन जि थन सिकपिन्टन सब रिक्वेस्ट या तो नेपाल भाषा बोनीकुटी सेन्यु खसा नेपाल भाषा शिक्षण अनिवार्य ढुका उकि छिकपिसन ठाउँ ठासँग टिवा बियादिस नेपाल भाषा केन्द्रीय विभागला ठाउँ भाषा सेना चौया डु बोनको चौया डु लिटरेसी ढाल भाषा अनुवाद ढाल वो डक्को जुटु तर हाउ टु टिच ढैपट्टि लाइले नेपाल भाषा शिक्षण छौ चाहिँ दयामा मखला शिक्षण ढाले एजुकेसन नेपाल भाषा डिपार्टमेन्टमा जे उले फनाका छ मिलिसे जिया तया दिल त 172 सेनामी जना ये दे मस्तिके सफुतो बंगा जना दिल थोय कथ चाहिँ संस्थागत बनेको ठी चाहिँ दक्को स्कुलले थो नेपाल भाषा बंगा चौन खनेमरु स्थानीय भाषा यो थासे विदेशी भाषा त न बंगा चंगो दो वेक अप इन त चाहिँ छुताया दिले छि वेक अप इस 1% करिब 95% पिसा चाहिँ सेना चौया डु आटक होला जेसा तालिम न ब्याउनु न लगभग वेक अप 350 वटा 350 बोनीकुठी चाहिँ जेसा तालिम न बेनु न होला महानगरपालिका अन्तर्गत नेवासेनम डबु या प्राविधिक सहयोग वो चाहिँ प्राविधिक वाली वो तालिम न जेसा बिया चुनाव या जुल मंगला अले वेकअप इन त छौ वेकअप इन न समस्या दुखनी एकला जे सेनामी भर्न या माउ मंगला अनवया मस्त न म जोयो का वेकअप इन ठाउँ समस्या दु ओके निरन्तर रूपमा चाहिँ शिक्षा विभाग पाखे अनुगमन न ज्या चौंडु देनस वेकअप इन ठुकी चाहिँ टिब बिया चौंडु का ठो छेट मा रहेपटी वेकअप इन न ओ मन टुनाडु या मानका चाहिँ जिपि अनुगमन उनगले न अनुभव दु वेकअप इन चाहिँ ट्रेनिङ मकापी बोनीकुठी पिसा नै क्लास है जिपि सो उनाबले न सर ठोगेन सेना दि ढैपटी वो चाहिँ सेना बिउ ख मस्त ढका जेसा डेमो न यान बिया तर डक्को बोनीकुठी यही देयो यहाँ दे डक्को बोनी प्राइवेट बोनीकुठी पाठ्यक्रम ठन हुँला सफुना ठेन्चन ढुङ्गो स्थिति दुखा आयो त वेको पनि त प्राविधिक भटिचा कठिनाइ जस हुँदो महानगरपालिका नाचन जिँदाहरु ठो क्रमिक रूपमा ठो तालिम त ध्यान छुनी संस्थागत बोनीकुठी पनि त हजुर अल्तो आइ दे मसिके नेपाल भाषा बंका चंगु गातै चंगु दु आत नेपाल भाषा बंकी बले बोनी पिन्त बोनी पि मस्ते त वो अभिभावक पिन्त समस्या जुया चंगु दु घान इले बेले जिसा खनिया चना थुकी चाहिँ छिगो छु धारणा दुले वे खठो मुख्य उद्देश्य मठुल राव चाहिँ थुइ मखो पाठ्य सपु स्वे ढुङ्गा ओहो
ठुलमेसी बोनीमाल रहीपट्टि वेक पिनी भतिजा कम चिन्ता जको जेचनी उजला मखला भचा जको यकोल मुको छाडा से वो तालिम मगाउली वो पाठ्य सपु छेले मसाउली जगो ठो समस्या वइ चौं ख आ बिस्तार वेक पिनी उ चाहिँ ठो मन टुना चाहिँ ठुके ध्यान वइ चौं दुका मखला छाडा से ठो सिनेमावे खखनी ठो भाषा सेन चनौ मखु छाडा से ठन ये दे मसिके राउली ठन चौं भाषा ठने चौं ये स्थानीय भाषा न छेस सेना चुनी माल रहीपट्टि हिसाब वेक पिनी चाहिँ आ चाहिँ ठुठु वइ चौं दुका वेक पिसँग एकै छिटो संस्थागत बनेको थिए त्यो सस्ता माल लगा जिम्के लगायत मेपी पास पिंकेन नियन्चौं दुका जेसा फायाम फन्टे नेवाट छोइ सुनाउडु ओन तालिम प्राप्त सेनाम पिन चाहिदिया चौंडु आन ठाउँ कनेन जेटा निउ बनेको थिए टिचर माल रहिसौंडु आ पास पि छोइ बिउ खका हो कि हजुर आथो बनेको थिए सेनापि मिपि बोनी कुथी सेनामी पिना छया चना दिको दो आछि तो पाठ्यक्रम देके त न न्याका चंगो दो तो छि नाज दया दिल नेवा सेनामी दबु दका छिवेका अनया छ्यान्जेन जुल आ ठो संस्था चाहिँ गुकथ निर्माण जुलले तो संस्था देके मा लगा चाहिँ सुसुन हने छाया दिलले ए वेरे जी 65 साले जिन्ससो नि च्यागो नेसम जिन्सको नि च्यार होला तर बोले चाहिँ झिटो त वा चाल छाडा छ नापैपट्टि शिक्षा ऐन न ढुका नापैपट्टि शिक्षा ऐन स्थानीय विषय बुङ्क्यो रगाए छौ टगी निसे न्याउ टगी टक उल्लेख यान टाउ जुलि झिस नेवा सेनामी डबु अग्रज हेड सर पि मखला मु शिक्षक पि मिना अले जे प्राध्यापक पि जाना चाहिँ ठो झिस नि सुनाउ जुल हो नि सुने ढुङ्गा अन चाहिँ यहाँ महानगरपालिका यो 10 लाख डा सुरी 10 लाख डा कया जेस नेम सेनामी पि सिलेक्सन याना अले झिमपेंगो बोनेको थिए चाहिँ ठो सुरी याना उजुला अन निसे चाहिँ निरन्तर रूपमा बरे जुजु उखन 78 साले वैशाख निसे डको स्कुल लागु यात चाहिँ तस्कै अपुलका हजुर हजुर दको स्कुले नेपाल भाषा बुङ्के त छि आथुली ज्यायान चंगु झोले थोर दथुई चाहिँ छि सुइत लुमका दियाले जी लुमके मावले ठो आ डको बोनेको थिए मलाई यहाँ रेपट्टि बोनेको थिए या लागि दक्ष नापलाका झी नेवा नेलुवा मलाई मान्य ज्यू पूर्व मन्त्री न ज्यू ख राजेन्द्र श्रेष्ठ ज्यूला नाला लोमङ्गे मुज्यू छिस वो कहे तस्कै पहल चाहिँ ठो संविधान दुछाट मातृभाषा आधारभूत बुङ्केमा रहेपट्टि वयकन तस्कै मिनटेना ठो तयका दिल अनलिपा शिक्षा ऐन वइवे जुल संविधान दुसिनी शिक्षा ऐन वेरुङ्गा शिक्षा नियमावली नहोला वेरुङ्गा चाहिँ अले ठुकी त ठो यामा रहे वाचाया महानगरपालिका या तत्कालीन मेयर बाजु विद्या सुन्दर साक्य मलाई लगायत उपमेयर हरिप्रभा खड्की श्रेष्ठज्यू लगायत नगरसभा पि सदस्य पि वयका पि डकुस्या एक मत ठोइ त पारिटी आउ यान रोजुल वो तस्कै चोछा ब ख ओसिबे न्य करिब गुली ड ढा एको ड निसे नेपाल भाषा सेनिमा झिउ ठौ ठासेरका अग्रज नेवाटेसन तस्कै स ठोइचौं जिबि मचा बोले निसे सिउका ठो नेपाल भाषा बुङ्केमा रहेपट्टि जुया चौली आया ठो महानगरपालिका वयका पिसँग एक मत ठो पारिटी आउली ठो लागुन या छिन ठो स्थानीय विषय रूपे नेपाल भाषा छेस सेना वइ चुनौटु नाचन डानु चाहिँ क्रमिक रूपे ठो आ चाहिँ छेस जस्ट इंट्रोड्यूस थे ये दे मसिके जुला ठुकिन भाषा न सेना चुनौटु छेस नेपाल भाषा न मस्तेस आ गुली फट म फट ढेउले लिपा मध्यावधि मूल्याङ्कन उखे ठुकान पाठ्यक्रम भटिचा परिमार्जन जुई अले लिपा 10 वर्ष झिर लिपा चाहिँ पूरा रूपे ठो सुख गठिक रहेपट्टि पाठ्यक्रम न चेन्ज जुइफु अनवया चाहिँ जुइका पाठ्यक्रम अब पाठ्यक्रम अनुसार चाहिँ सफु मोडालिटी न चेन्ज जुइका हजुर आथो नेवा सेनामी दबु नलाई यक्वे चोछ्या बहगु ज्याया नावै चंगु दो आथो नेवा सेनामी दबु या भावी योजना चाहिँ छुदुले नेवा सेनामी दबु भावी योजना धावले छिपिन त निरन्तर रूपमा तालिम ब्याउने हो अनवया चाहिँ आठो झिउ नेपाल भाषा शिक्षण टिभ बिको लागि चाहिँ जिपि सना चुनाउ जुल अनवया ठो प्राइभेट स्कुल न जिपि उटिका उन चुनाउडु
पाठ्यक्रम डेभलपमेन्ट मलाई पाठ्यक्रम डेक्यु सफु डेक्यु टिचर ट्रेनिङ जुलाई जिमो वेजुला जिमो चाहिँ संस्था दर्तावाल संस्था वन मुनाफा रहित वन सेनामी पि डठी चोनिउका होला खला नेवार सेनामी पिने हक हितै लागिरहेका हक हितै ढाउले राजनीति लाउने नेवार त्यसमा राजनीति यामा राजनीति एउटा राजनीतिक दल पिने पाखे मोक्की नेवा राजनीति नेवा गएन न्याउने रहिपति उकि अठिठी खला पुछ त चाहिदेछ हुन्टु वेकअप इन त न छौ टिब बिउ छौ संस्था न ख वजुला अले नाच छिन्नु जिलो मन जिपि संस्थापक अध्यक्ष तत्कालीन शान्ति शिक्षा मन्दिरमा पुरा शङ्कर प्रसाद प्रधानजू अथे नोकु भाजु कृष्ण भक्त मानन्द बाल सेवा स्कुल पुलामा प्रहजु अरे अनवया चाहिँ डाँभरी नापा कान्ति ईश्वरी राज्य लक्ष्मी प्र कायाबहादुर नेपाली व्यञ्जनकार अरे चाहिँ जी छान्जे जी सिमे छान्जे निह चाहिँ हिमालय स्कुलैमा पुलामा हेर्सर विजयरत्न बज्राचार्य अनवया वयका अनिमजुल अले जनप्रवाट स्कुल छन पुर पुलाम पुर नन्दकाजी श्रेष्ठ अड्डे अड्डे थे जी टिउले इतिहास बङ्गाडीमा पुष्पनारायण मानन्दर अथे झी डकस्याम हुसिउमा मदन सेन बजाचार्य सर वयका पन्म कन्या कलेज बेंगटा वयका न दुज अथेना पाङ्गा बोनीकुठी बङ्गाडीमा नापा पूर्व प्र नन्द कुमारी महर्जनजू अझै त्यहाँ नेवा नेलुवा पुलामा सेनामी जीएम श्रेष्ठज्यू अझै त्यहाँ अले प्राइवेट स्कुल पाखे न चाहिँ एस्पोडेल स्कुल या प्रिन्सिपल वीरेन्द्र प्रकाश श्रेष्ठज्यू अठेना चाहिँ झीसँग चाहिँ ठो सोनाउजुल मलाई अनैसे झी ठुकी चाहिँ निरन्तर रूपमा लगाए जचनौडु छु ना लोमसा हाक्न लिपा ठपयाका हजुर छिन्थोय क्रमे चाहिँ आन्थो 172 नेपाल भाषा सेना बिम पिन्दु नाप संस्थागत बनेको थिएन सेना बिम पिन्दु वैक पिन्द चाहिँ छुदाया दि लागि वैक पिन्द चाहिँ ठो नेपाल भाषा सेन्यु रखा वैक पिसा चाहिँ छक्ल वबले वैक पि अटाले जुलका ओहो अब नेपाल नेवारी भाषा पढाउनु पर्यो हाम्रो विद्यार्थीलाई टस्कै विरोध नबोला पाइप्सन यन पाइप्सन ढापिले जिन सोक पेक मिटिङ छोना वैका पिसँग खठुल रञ्जना लिपिबाट किताब आउँछ रे ढाउन जुल नेपाल लिपिबाट आउँछ होइन देवनागरी लिपिमा आउँछ अनवया चाहिँ यो विषयवस्तु सबै काठमाडौँको मात्र र वरपरको 20% हुन्छ र ढाठुइका यो पढाउने बेलामा तपाईले हिन्दीबाट पढाउन सक्नुहुन्छ अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउन सक्नुहुन्छ तर वर्ड चाहिँ नेवार वर्ड हुनु पर्यो अहिलेलाई पाठ्यक्रमले पछि 5 वर्षपछि के बोल्छ त्यो त अब यहाँको समाजले यहाँको परिस्थितिले बोल्छ गएको पनि अठेना कन्भेन्सनका सक्ल ए स्कुललाई वनि बेला जापानिज ल्याङ्ग्वेज साला इमसँग खरलाई जापानिज ल्याङ्ग्वेज जग्गा वे त मनस्थिति मेउजुले वो चाहिँ सिनेजुल चाइनिज ल्याङ्ग्वेज ल मलाई चाहिँ सिनेजुल नेपाल भाषाले यहाँको यो भाषा गठे मठे यो कसरी बुझ्छ विद्यार्थी रगा यहाँ वो चाहिँ लिछ्याउन कुटल याउ ख त वेक पिन लिसे ठो तालिमे वल्की जको वेक पिस सिनेजुल अले जिता लगेजु अन बौद्ध एरिया पि निम्न सोम हे टिचर पि उख्नै सेनामी तालिमे न झाउ जगा वेक पिस ठे नेसा छि दै ठे नेसा तैल तर चाहिँ ठाकु मुखीको घा वेको पिसा तैवनका उ नेनु वेको पिस चोन्डी ल चोन्डी बेला चाहिँ यो त यस्तो पो रहेछ हाम्रो विद्यार्थीले मजाले गर्छन् झन् रमाइ गर्छन् सबै प्र्याक्टिकल गर्ने रहेछ त अब यो मरी त हामीले खाएको हो हामीले त गरिराखेको हो नेवार घरपट्टि कहाँ बसेर खाएको हो यसरी पो सिकाउने रहेछ मलाई छिपिसँग प्र्याक्टिकल या सोइदिल यो मरी डेका चोनी मुआ वो प्र्याक्टिकल यो मरी ज्याना केन चोनी मुआ केन फोसब बाला त चाहिँ केन चोनी मुआ वो किसिम झेसा चाहिँ छ्यारका तालिमेला बियाट वे जुल हलिमुली बेउ निसे कया डको मंगला वो जुल उखि ठुकी चाहिँ जी छु ढा मास्ति व रास ठो छक्ला ए मस्ते त का छौ टगी निसे चाउ टगी त का नेवा भा सेन दैपति वो उमकी नेवा भाषा ये दे मसिकाउ ख ठन्छ संस्कार साहित्य संस्कार मखला
अले झिउ नख चखट अयापट्टि सेना चुनाव जुल गाठो उके ठुके छया ग्यामा स्थिति मोर झन् मस्त बरे जि छारा छ मस्ते टस्कै यो का झि प्रिन्सिपल जुया चौपिनी छौ चाहिँ ग्याचिङ प मखला अले सेना पिनु न ग्याचिङ प गैना सेनु खटुन्ट गैना या ख रहिपट्टि ठो चाहिँ टस्कै अपुको झेसा चाहिँ अझ झेसा तालिम बिबले वो तालिम बि ढुङ्गा मेउ विषय न सेनु थाना सेनु नि रगा चाहिँ अझ न उके टिबा जुवाउँदु छु छासा वो गणितै न झिके अन वो मैथमेटिक्स पोर्सन न दु सफुली होला कोही यो सफुली वो न दु वेको बिसा वो जको सोया वो तालिमे छक ड्वा झाल ल्याउ चाहिँ एकको खसी दैका सुमसा 90% चाहिँ ख ए थाना सेनु रहिपट्टि प्राइभेट स्कुल चुना दिपी झि प्रिन्सिपल नेवा सेनामी पिसा चाहिँ ठुइका झि उखि चाहिँ वेकअप इंटरना झि रिक्वेस्ट या छिकपी तालिमे झाइदिस शिक्षा विभाग ना चोका निस नालो वेकअप पिसा कैटा रुंगला चरणबाट रुपैयाँ दे जिम त याक्न मला दैस छास टाइमे ठोक छास आ बैशाख निसेला नो सेसन सुरु जी उखि आए छिक पिसा ना चोका दिस जिम त तालिम माल रका तालिमै लागि झि ट्रेनर पनि तयार जुटु नेवा सेनामी डबु तयार जुटु शिक्षा विभाग तयार जुट हाल सिक्मी सेनामी पिन तयार जुदिस प्रिन्सिपल पिन तयार जुदिस जिउ न्यानु टक जुइ नापयो नापाङ्गु तालिम अन पुनर्टाजके चाहिँ न्यानु जुइका हजुर आछि तालिम न ब्याचंगो दो थोइ दे मसिके सफुन बंगा चंगो दो स्थानीय बनेकुठीला बंगाए चंगो जुल नाप संस्थागत बनेकुठी न बंगा चंगो दियाना चाहिँ झि मस्ते स झिउ न खचख न सातोसाय बारे सिका न चंगो दो ओके नीति चाहिँ छिताएको सुबादु दकले लिपा चाहिँ हाका हाकन छक सकमे भाजुमे जुपिन्द छोंदाया दि लागि छिपिन्द मस्त बना चौंडु प्राइभेट स्कुल बना चौंडु जे मखला छक्न यो नेवार भाषा कहाँबाट आयो रका नाप्लकै नेगेटिभ सोचे यही पिन डेफु अय पिन वो हाठ्या दाइ मखला अय हाठ्या चाहिँ झेसा चाहिँ वो लोमंगा छयामा छा रास ठो ये चुन नुंगा ये यो सभ्यता सिक्यो ठनैपट्टि खट डको सिक्यो मखला कोरिया उनीको लागि चाहिँ कोरियन भाषा सिकाउने भोलि यहाँको भाषा सिकाउन ठन चुना ठनै भाषा त चाहिँ मका दैदिस सिकपिन्द न अपुइ थाहा छ गैर नेवाटेट न अपुइ मलाई थाहा छ उनीलाई जस्तै महपूजा गैर नेवाटेसँग मह ढा मफु महपूजा हला महपूजा ढाइउ अय वर्ड जुल महपूजा ढाबले झिउला मौलिक ख हो मलाई उकि अय मौलिक ख त मस्तेसँग सेना चुन ढा मस्ते न फाइदा ख छौ एक्स्ट्रा भाषाइमसँग सेना इमौलाई ख हो मलाई आछि दाजुकिजा पिसँग अन पाछै मिया चुनी होला पाछै मिया चुनी बोले ठो पाछै गुली ढाबले गयौं छौ न्यायपिसे जुल ठुके मिठास न डट ठो भाषा न लेना चोन मखला मेरो मातृभाषा पिसन अठाय न यान चोन दिउ दुगा होला ठौ ठासे दु ढाबले झिउ भाषा लेन पाछै ढाबले वो पाछै र सागै जुन अलि झिने माटेसन साग ढाइ न मखला अयौं स्थिति ह मुखु झेसा ठोटै टोपटी झिउ ठौ मौलिक खट चाहिँ झेसा छले माका जे चाहिँ उली छिकपिन्ट रिक्वेस्ट या तालिमलाई छिकपिन्ट शिक्षा विभाग नाजको चोकाटीसँग वेको पिन्सँग जिम त चाहिँ सम्पर्क तयार तालिमे यानबी जिमसँग चाहिँ अपोले सुइम र कम्ती न्यामा खाटके जिमसँग तालिम बिया छ जुलका उके चाहिँ वन छ रिक्वेस्ट याना ठुकी छिकपिन्ट छु नेनिन मालिउ जोसा जिपिङले से स्वापुटैछ अथवा शिक्षा यहाँ महानगरपालिका शिक्षा विभाग स्वापुटैछ जिम्दा चाहिँ उयो कपिछ निरन्तर रूपमा ठो सल्लाह बिहाको चुना दिउडु उली जग्गा ढाका ठाउँ त हजुर ज्याजया नीति छिन ई बिहा दिला छिना एको सुबादु सुबा छिकपिङ दको सोकुमी अले ठन छिकपिङ आयोजक पि मखला टेलिभिजन पार्गु टेलिभिजन च्यानल न जेटा सटा ठन जिउ ठयो मनै ख दुख नुगयो खान ठन न्यावे फट उकेलाई एको सुबा हस एको सुबा दु सरी त न हजुर सोकमी भाजुमे जुपी छिके पिसा थौ नेना हेदिला नेवा सेनामी दबु नेपाल मण्डल या छ्यान्जे वरुण प्रसाद वैद्य जुयागु नुगस वेकायागु नुगस छिकपिन्द गथिताल पक्काइन सल्लाह सुझाव बिया हेदि धैगु बल सकाया चना मेगु बया नीति हाकन मे महे हने बहम व्यक्ति पिनेगु सहजना छिकपिनेगु दथि वेगु हेजुई
मेको वाता कया नीति जिताना बाया वनीको उजा बिया दिस थौ या त ब्या सुब्या